Hi everyone, welcome back to my another day 6 of 180 days study challenge video. So tini hingkana day 6 kita ang basa way makharok sui paidro brush rok kai pay fresh tong paijak ke as usual ang ani chia seed water nungnai ok khaliwa ang ponamang nungge bono nung hangke gas rokisa tamang hosne hama hairong jagota ke hanwana ang ok khaliwa tuiba sangkene normal ti nung yawi bono nungge poster tuition ni poster ta ta bono thelanya ang already sakango bethai phaila ha orde khapane dini 12 tong khoba te gisa 12 tong kho hete 26 ta 12 tong kho ke ba theiro lasne je thema wani nota pore ni asok last night tabong kene asake samang kabang matini salsa samang khaiwe phai roko pole malia ke direct sari wasne roko malai tongstiwe ke wati bu wai tongu phataro ke ba hani bangai ni lai ro liya ke tai la phyogai ani amo study pore jangai light bai ke ro wita kisa pore lai gara sinai tini ni pore jaya kumung safani je ane channel rongno tini ne fast nuk tongai rongno ke ang sanim stogo je ang TET2 ni bangai preparation khai tongo tabok 2026 ni bangai so tabo a previous year ni question rona kisa study khai nai tamne humale je 2016 ren jiming ta class je exam angmani jora ang thung question ro karina sak ke borona ang tabo kisa mo tamas nei porewani nai tongo ta bon poraisen ordek ke kisa ke pore wei chung pura syllabus cover khailai nahi challenge rolai jak 180 din ke tini kene day 6 ng tong hata ais tini hinkene sem 2018 ni pore lai tongo tabo 8 baje te ing tongo tabok si pore ni asong mabu tabo 8 baje te ing tong horni tamani humale late ing hangmale tuition poster bang thei phaila haye de ba no sajak di pora thei phaila hang ke ba lengla hang ka phai hoi nok rok clean phai hoi ti rok to ko hai bazar thangai tabok bazar ni sok phai ei moi rok isa ready khai ro tabok pore ni asok manita ge tini hin kabang pore lai meya 2018 ni previous year ni 2018 ni question no simi complete khailai snai bon pore moi rok sima sungai kho ga as kabang tini complete khailai malia pore jage saile kaisa year phane pore jak paila hang ki sang ye de bangke pore ke tongma saile kisa pore mani phasa ko gun ke ba han bangni awas ko 2018 no tini complete khailai snai lai tabo angbono rong tongo 2018 simi complete khaibai khana rong simi ke nai ne lebis ne khana ra wang ka ni te institution of stong ko tuition pharang sang nai rok stong ko ke khana ra wang ki te si bg ing nai ba thaba nu khana ro wang ke te bazar la khaiba nangra li yang nai ha thung khai to bola hanje nang mani so ta boko ko bang salaria phatapot pore like rasnai u question amot this ya 2018 ni year question no kaise no tini complete khali basna 2018 ni ke tabok sra cdp lai child development and pedagogy cdp nang tabok pore grasnai ta wati wai tongo na hadi hi khataro wati wai tongo tai la phyo roza ani khungro wati wa tawa kisa pore lai nai ole ani to do list ini 6 tarik ke previous year question 2018 na complete khalis nai tini
English by pedagogy ke paila ha tabo social study history geography political life dogma porpisnai ora sahitya tongo gara ora 30 by 30 ora sahit porbai ha tabo ora sahitya ma porke tini ni pas ke moirok ma sungaisnai wati bus trako wati wai tongo na hale wati ti selet pai hana ble wati wai tongo wati ro wai finally porbai la ha ale 150 ta question last question complete ingla ha tini ni 2018 ni pore jaya saile kisapa pore wi ek bochor ni phale kabar haisi so guys finally pore baila ha 2018 ni complete khai paila ha ale sai jasa sroi dusna nge tini de so pore malia asuk ning snai tini ni video ka wati buwai tong ka bat kesang ka no bor bu phai aram na wi Seler paila haisi gya tini abu kisa omorok leng ma haibung hambazaro khaiwoi poster ro guri thela hang ke kisa leng la hang ke ba pore malia ke asuk ne tini ne 2018 jora ne pore la sil pore la hang ke tin te pore malia ke khana ni khana ne te ka sak dal video o ma le bisnai so asuk ne ke bye bye guys hor ka ham jo to no